idin mun siam rem vat ro ziak tu sang te Ronald rom bung som pathum chang som pahnia tanga som pali zan hi aral lek lek to a khua avar don ta e chu wangin thima thil ti chu pai ila eng thuamin in thuamang u chuna angin moi takin I omang u zu in buaile zuruya omlovin hurle in ngai manga omlovin in sual le in itsika omlovin lal Isua Krista chuan in thuam zok ulang in ti sachak na puitlin turin engma in siam su pathian thu chuan sual la in lulin theina khovela kan om hun hi top nai to in chatuan nun na kol a en nai to thu kong rangin min ril fo thin ani lal Isua hi local mai lo po ni se kan thi huna kan kalna tur chu a chiang to mai don si a eng tik hun po a thi theireng kan ni ani hi ma se mitam zok chu khovel nom na chen kan kham thei si lo sual nom na hlok na tel tur a om lo te reng nen hian bum hian kan om tlata chatuan nun na du ve tho si hian akong ber Isua kan zui du si lo hi chu alapoi don na sa ani chatuan thi na ti ming angot hi ani don hau si lo a aya rap thak le rom hi a om thei lovang mi hring suang tu na po hian a chui chuak phak hek lo ale lama ero lal Isuan kan ta na mun min buat sai sak ro puile nom dan tur hi mi hring tongin a soi fia zo lovang kan dam chung reilo te a nom na reilo te du awanga chatuan hrem na a diabol le a ho te ne na han om chu arap thak khopang tharau thiang lim om lo na minti luma minti chiat vek du vek tu te ne na chatuan hunin omzia anei to lo na chol hlek po om lova hrem ni chu apoi vong don e mai khovel hausak na zong nein kan du thalin hun mang thei mai la meidi la kalpha nana nuam le tha hi om lo chu mun diabol le a hote hremna tura siam chu mi hring te tan hian arap thak don lutuk chuta kan kal lo na tur chuan pathian meu chu awan ro puina kal sanin mi hringa alo changa thi thlengin kan tor ai tuarin sual boy ata min chua zalen to ani tuna hian Krista a chuan pathian ma a fel le thiang hlim takin kan lang thei to ani hi Krista kan rin na chu kan fel na arwat alo ni mai to hi kan ni hlo ani hedin mun ro puile hlu kan lo chan thei dan hi pathian fapa Krista Isua le anna tho kan lo rin mai na hi ani Krista chuan kan sual zong phurin Calvaria alo thi pui to a chumi azara chuan sual nei lova ruat kan ni a tho le na chuan thiam chan na kan lo nei to bok ani chu thiang hlim na chu mitin ta tur nima se kan thiang hlim na Krista a kanin thuam lo chuan thiam chan thei ani lovang chu wangin tuna hun tha neya in lam let theya kan la om lai ngei hian pathian do thei na hi chan dam na lo ruat a tha khop mai kan ma hun ria tu ma kan om si lo khovel han thlir la hian kan hun ton mek te hi a local le naya thil thleng vek tur ani to hi muang man kan ni to lo kan chan dam na lungpui nget Isua a om ila sual hi ine zelang u
kan lalpa Krista Isua a ne na changtu kan ni vek to hi dot a nun te mangai na tel lo nun zong zong chu kalsan vekang u Kristan min mangaya anun hial aron hlan phal ang hian in mangai tonin moi takin yom tlang u it sik na te duam na te po bo to ro se lalpa local le ma chu taimak chuin kan ti apiang lalpa ro puina turin lo ni vek to zok ro se ma ni masial na te pai bo ila keima ni a Krista eng chu midang te muin lo eng to zok ro se mathaya bung som paruk chang som ni panga tanga ni sari tupo anun hum him du apiangin achana nga tupo keima awanga anun chana piangin a hum himang mi in khovel hi apumin nei sela anun chan si sela atan enge sotang ani ilo le mi in anun aya enge apekang mi hring fapa hi avantir ko tenen aparo puina a in thuamin a local don si a chumi huna chuan mitin an thil ti ang zelin arul thewang lalpan malsom chewro se